A jednostavno pitanje nije baš jednostavan odgovor, ali dominantna odgovornost za to gdje se BiH nalazi nose glavne političke strukture. To prije svega mislim na predsjedništvo, savjet ministara i entitetske institucije. Zašto bosansko-hercegovačkim liderima, političarima nije u interesu evropski put Bosne i Hercegovine, da se ubrza, da se implementira, da se ide? Mnogi će o tome govoriti na lijep način, bit će čak prava konkurencija kada o tome govorimo o riječima. Da. Problem je što su riječi jedno, a djela drugo. Po meni veliki broj političara u BiH se ne osjeća prirodno u Briselu. Ne osjeća se prirodno ne zato što ne govori engleski jezik, već zato što taj ambijent uređenosti pravila, normi u kome politika nije jedina koja se odlučuje, ne odgovara većini političkih struktura, jer smo mi ovdje navikli na monopol pune moći, pune vlasti, puno odlučivanje i cijeli taj ambijent ne odgovara. Tako da neće baš biti puno zabrinutih ako ne bude nekog iskoraka. Ja se nadam da ćemo nakon ovih svih gužvi koje smo imali posljednjih pola godine, nakon što dobijemo upitnik, početi ponovo da se vraćamo u tu pozitivni pravac. Hoće taj upitnik napraviti nove probleme? Ko će odgovarati na koji nivo? Ne vjerujem. Mislim da neće, ako iole bude spremnosti za normalnu komunikaciju, vrlo jasno čija je zakonska i ustavna odgovornost za neke od tema, tamo gdje postoji podijeljeno, treba će na kraju usaglasiti zajednički stav. Ono što ja mislim da može biti problem, to su ova čista tehnička pitanja koja će se bazirati na popisu. Tu se bojim da će biti problema i da će i tu treba tražiti kompromis. Iako je zaključeno da tu nema problema. Nije baš zaključeno tako. Zaključeno je da je 200.000 ljudi pogrešno popisano, ali da je greška tolika da ne utiče na, dakle, kao na rezultate, barem ne za Eurostat, ali interno, unutar nas postoji različite satanje. Tako da će i tu treba tolerancija i sve to pokazuje koliko je bilo pametnije napraviti kompromis unaprijed nego ga napraviti na ovakav način rješenje kako je urađeno. Tu ja vidim potencijalnu opasnost. Kompromisa nema, to je dobro poznato. Imali ste jučer sastanak, lideri stranaka, predsjedništvo, lideri stranaka na nivou Saveza za promjene. Šta je konkretno, kakvu korist građani BiH imaju od tog sastanka? Pa ne mogu ja sad reći kako konkretno korist od ovog pojedinačnog sastanka imaju. Mi smo razgovarali o tome da se riješi akciza. Hoće se riješiti? Mislim da hoće, da je napravljeno neke vrste dogovora da bi trebalo da se riješe i da te neka neslaganja koja se postojala trebaju biti prevaziđena. To je u krajnjoj liniji preduslov nastavka programa sa MMF-om. Mislim da će biti, nadam se, konačno i riješeno pitanje pojeftinjenja lijekova, da se izgleda svi konačno prihvati poslije silnih otpora i tu kao neko ko je vodio PDP, a PDP je to predložio, osjećam neko zadovoljstvo da će vrlo brzo doći do smanjenja cijena lijekova, barem prva faza, možda ono bude i druga faza, još malo više, ali barem da krenemo u tom pravcu. Evo, ako bi se ove dvije stvari riješile, mislim da su to stvari koje su korisne. Mimo toga, u koaliciji postoji spremnost da se pokrene pitanje promjena izbornog zakona i da se na vjerovatnije izbori 2018. spoje ponovo lokalni i ponovo opšti i da onda se dobiju često. Jeste uvjereni da će se to tako dogovoreno implementirati? Pa nikad u Bosni i Hercegovini ne možete biti do kraja sigurni. 5 godina smo čekali i čekamo još uvijek implementaciju odluke Sejdić-Finci. Pa dobro, tu nije ni bilo dogovora. Nikada, istinskog. Uvijek je bilo razlika, ali nikad nije bilo dogovora. Ovdje mislim da sada postoji dogovor i mislim da ima šansi da se ovo provede. Je li to znači, 18. čini mi se preuzimate predsjedavanje predsjedništva Bosne i Hercegovine, je li to znači da ste ipak optimista, da niste pesimista kao što ste najavljivali do sad u mediju? Ma pazite, ja sam, kako rekao, optimista da ćemo mi dobiti upitnik i optimista sam da ćemo, bez obzira na sve ove moguće zavrzlame, u nekom periodu uspjeti odgovoriti na ta pitanja. Ali to ne znači da ćemo dobiti status kandidata, da ćemo napraviti odlučujući iskorak. Pretpostavka za status kandidata jeste pozitivnija politička atmosfera. A mi te pozitivnije političke atmosfere po meni teško ćemo imati. Nije riješen Sejdić-Finci koji je preduslov dobivanja statusa kandidata, džaba vam odgovori, ako to se ne riješi. Nije riješen Mostar, zategnut oko Stoca. Postoji čitav niz, ova galama koja se bila digla oko 9. januara, dana Republike, oko referenduma, sve su to stvari koje vrlo loše djeluju. Ko će u takvim uslovima... Ali koji dominiraju. A koje su dominirali. Ko će u takvim uslovima
prihvatiti ozbiljno naše odgovore i dati nam status kandidata. Niko. Kakva je komunikacija? Tu sam malo pesimista. Kakva je sad komunikacija trenutno sa ostala dva člana predsjedništva? Pa pošto ja imam sasvim solidnu komunikaciju, niko mene od njih nije uvrijedio, niti, ne znam, nešto ružno rekao, pa da bi imao problem u komunikaciji. Mi imamo problem različitih političkih... Ne, onog stepena kao prve godine nema. Postoje tenzije koje su proizvedene. Ja iskreno mislim da najveći dio toga bio ipak proizveden svim tim nekim odnosima, barem kad sam ja u pitanju na relaciji Bošnjaci i Srbi. Mislim da ono sve što se događalo povodom napada na gospodina Vučića je bilo vrlo loše. Mislim, zamislite da je neko napao premijera Davutoglu u Banja Luci kod onog govora, pa od toga bi napravljen bio haos. Ovdje se prihvatilo kao normalno da se to desilo i nikom ništa. Apsolutno je nelogično da zbog privođenja Nasera Orića se otkaže posjeta predsjednika Srbije koji je trećini građana Bosne i Hercegovine emotivno vrlo važan. Da bi se nakon koji mjesec taj isti Naser Orić našao na optužnici naših organa za istu stvar. Apsolutno je bilo nepotrebno da dođe do onakvog preglasavanja povodom popisa kad se rješenje moglo naći i evo sad se potvrđuje da je ono što sam predlagao jedino razumno rješenje. Ti 200.000 ljudi budu tretirani kao građani Bosne i Hercegovine, niko ih nije mogao izbrisati, ali da se kaže ono što svi znamo, da oni trenutno nisu u BiH. Mislim da ovo povodom Dana Republike, ovo je bilo takav vjetar u leđa gospodinu Dodiku, a stvorilo tenzije između posebno Bošnjaka i Srba, da je to prosto neverovatno. Dobro, je išlo u korist i Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića. Pa ne, evidentno je da je ovo jedno, da li svjesno ili nesvjesno, ne znam. Ali kao da se jedan drugom nabacivalo loptu. Kad je riječ o tome, o danu RS-a, 9. januar, nakon odluke Narodne skupštine RS-a, i sve ovo što je poslije toga odlučeno vezano za taj datum, zapravo se pokazalo da je referendum održan bez razloga. Pa iz ovoga kako je predstavljeno i šta je napravljeno, počinje se stičati taj utisak. I pokazuje se ono što smo mi svojevremeno pričali, da je glavni cilj priče o referendumu bio predizborna kampanja, a ne sam sadržaj zakona. Iz ovoga što je u javnosti dospjelo, što se može vidjeti, proističe da 9. januar će svake godine vlada Republike Srpske na neki način proglašavati, ili barem evo, proglašavati način na koji će se on obilježavati. Što ja mislim da je loše. Time se Dan Republike praktično svodi na 14. januar, odnosno na Srpsku Novu godinu. To je stvar za koju nije trebao zakon, za koju nije trebao referendum. Ja sam čak u nekim elementima možda bio i tvrđi sa prijedlogom da se ne mora imati referendum, a da se samo u zakonu koji je već postojao doda jedna riječ, da to bude dan samostalnosti Republike Srpske. Znaju li Milorad Dodik, Dragan Čović i Bakir Izetbegović što radi? Pa ne znam, to bi oni morali znati, ali ponekad stiče utisak da je generalno, barem, ajde, možda ću biti tu malo, uvukli ste me u neke naše interne odnose, ali ajde kažem, možda kratkoročno razmišljanje prisutnije kod Dodika, pa Izetbegovića, a dugoročnije malo kod Čovića. Iako opet mislim da je najviše pod utjecajem okruženja trenutnih prilika, možda najviše Izetbegović, pa Dodik, pa onda tek Čović. Znači, ipak znaju što rade? Pa glavni cilj je ostati na vlasti. Po svaku cijenu? Mislim, šta znači po svaku cijenu? Glavni cilj je ostati na vlasti, oni povlače kratkoročne poteze. Po cijenu da reforme budu sporo, po cijenu da ekonomija bude kako jeste, po cijenu da budemo udaljeni od evropskog puta. Je li to sve cijena na koju su spremni? Pa vidljivo je da građani, evo recimo penzioneri u Federaciji Republike Srpskoj nisu prošle godine imali povećanje penzija, zbog inflacije, ako ni zbog čega drugog, imaju manji standard, manju realnu penziju, glasali se za postojeću vlast. A zašto bi ovi političari mijenjali onda svoju koncepciju kad to građani prihvataju? Hoće li koalicija HDZ, BiH, SDA, SBB preživjeti? Ja mislim da to nije istinska koalicija. Od samog početka tu postoje tenzije. Jer da istinska koalicija ne bi bilo slučaja Stolac, ne bi bilo slučaja Mostar.
ne bi bilo problema u izbornom zakonu. Mislim da je to neka vrsta trenutnog kompromisa i mislim da će taj kompromis ostati. Kao što sam uvjeren da će barem jedno pola godine ostati i ova većina unutar bošnjačkog naroda, to znači SDA i SBB, jer bi sve drugo bilo u ovom trenutku gubitak vlasti. Nova politička kriza, tenzija između Hrvatske i BiH postoje zbog hapšenja 10 vojnih lica, pripadnika HVO-a i Hrvatske vojske. Kako to ocjenjujete, kako to vidite? I da li to može zaista, kako se to prezentira, promijeniti stav Hrvatske kad je riječ o pomoći Bosni i Hercegovini ka evropskom putu? Ja ne vidim razlog. Pazite, ovdje nije napadnuta Hrvatska. Ovdje su optuženi konkretni ljudi za koje sumnja da su napravili neke zločine. Stepen reakcije mene apsolutno iznenađuje. Ja ga nisam očekivao. Stepen reakcije posebno Hrvatske, posebno hrvatske strane. Ja to nisam očekivao. Pretpostavljam da tu postoji nešto drugo. Imaju oni informacije da se protiv ovih ljudi vodila istraga, čak su i njihovi organi učestvovali u davanju nekih dokumenta. Ja mislim da oni se plaše da bi moglo još nekih ljudi biti na optužnicama, nekih ljudi koji su još aktivni generali u njihovoj vojsci za stvari koje se događale u BiH. Ja mogu razumjeti primjedbe koje smo i mi iz Republike Srpske upućivali na način privođenja, razumijete, ti ljudi su tu 20 i nešto godina, da su mislili bježati, pobjegli. Mislim da je bilo normalno da se pozovu, da se jave, da dođu, razumijete, mislim, može se uz manje spektakla sve to raditi, taj dio razumijem, ali ovako direktno udaranje u suštinu, u sadržaj, ja otprilike zaista ispada da zaista kolege iz Hrvatske kažu pa bilo je normalno tamo to što se događalo u Orašiju, bez obzira i ako je bilo ubijanje, maltretiranje Srba ili ne znam, to kao normalno. To je strašno, to se tako ne smije raditi. Dakle, razumijem da se traže isti kriteriji za sve. Ni mi iz Republike Srpske nema s tim problema. I mi mislimo da su i kad je privođenje srpskih optuženih bilo ponekad spektakularno nepotrebno, da je to najblaže rađeno kad su Bošnjaci u pitanju. Ali nevezano od toga, dakle, ne smijemo ulaziti u sadržaj predmeta, ne smijemo ulaziti. Mene, ja moram biti iskren da nakon svih kritika mene malo i ohrabruje da je sud BiH konačno počeo i tužilaštvo BiH da ima malo više različitih, pazite, imate vi nekoliko generala bošnjačkih koji se nalaze na suđenju. Sad, neki od njih se brane sa slobode, a dok su ovi drugi Srbi i Hrvati u zatvoru ili iz pritvora to dočekuju. Ja se nadam da će i to vrijeme ali neće poremetiti generalno odnose Hrvatske BiH, mislim. Ja ne očekujem. Mislim, ne vidim koji argument može imati Hrvatska. Nema ga nijedno. Činjenica je da je 20 godina nakon rata političari veličaju ratne zločince. Narodna skupština RS je dodijelila plakete povelje Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić, Momčilu Krajišniku. Kakva je to poruka? Pazite, mislim, ja to ne opravdavam i mislim da je to bilo nepotrebno. Ali s druge strane, to je tipični primjer politike tuk na utuk. Prije toga je trajala bitka oko Dana Republike i pokušaj bošnjačkih da nam eliminišu Dan Republike sa tezom. Svaki datum prije Dejtona je neprihvatljiv. I samo ono što je poslije može biti nama prihvatljivo. Čime se automatski vratila priča o prošlosti i naravno da imate snage unutar Republike Srpske koje su onda išli, sad idemo mi davate ovima priznanje. Tuk na utuk. Da bude tako. Dokad će to tuk na utuk trajati? Podugo bojim se još kako je trenutno raspoloženje, jer za politiku za koju se trudim da zagovaramo, to je politika kompromisa, nema puno sagovornika. Većini je lagodno. Želite mi reći da nije bilo rasprave u Danu RS-a da Karadžić, Krajišnik i Plavšićka ne bi dobili povelje? Jer ne bi bilo tog ambijenta. Ne kažem, mislim, pazite, ja nisam donosio odluke, ja dajem svoje neko mišljenje, to su donosile institucije. OSCE je to vratio priznanje. Je li to šamar zakonodavne vlasti u RS? Pa bilo je logično da vrati, pravo da vam kažem, ko je očekivao drugačije, jer taj nije imao uopšte osjećaja političke realnosti. Možete li nešto objasniti? Od gospodina Milorada Dodika nerijetko čujemo da država nema budućnost, da je ovo nemoguća država, da ukoliko ne bude kako on bude htio i kako je on ne vidi, da će biti referendum o cijepljenju, 2018. i tako dalje. Sve je to poznato. A s druge strane čini se da ta politika SNSD-a
ili Milorada Dodika, radi sve da ta država stvarno postane nemoguća. Mehanizam koordinacije stalno trajale su borbe, razvlačenja pameti da se to riješi, nadležnost na državi, pitanje državne imovine, pitanje vojne imovine, mapa, NATO, sve to koči ipak politika SNSD-a. Ja sam li pravo? Ja mislim da niste. Zašto? Kad je riječ o riječima, onda da. Imamo ste jako puno riječi te vrste. Kada je riječ o dijelima, onda ne. Jer vlast u Banja Luci uradi sve na kraju što se od nje traži. Jer evo dan u Republici Srpskoj rekao da to više nije praznik koji se po automatizmu slavi, već će odluku o tome donositi svake godine vlada Republike Srpske. Šta je to ako nije ispunjavanje odluke Ustavnog suda i to u puno većem obimu nego što se čak i očekivalo? Je li Milorad Dodik sa gospodinom Bakirom riješio problem mehanizma koordinacije? Je li to na kraju leglo? Jeste. Jeste. Je li za vrijeme SNSD-a ta vlast ukinula grb Republike Srpske? Jeste. Je li ukinula prefikse srpski u nazivima gradova? Jeste. Je li ukinula himnu Republike Srpske? Jeste. Je sad relativizovala, evo da kažem tako, dan Republike Srpske? Jeste. Šta konkretno se desilo što je to ugrozilo tu... Ostalo još državne vojne imovine. Ali šta je tu konkretno se uradilo? Znate da traju sudski procesi i da će se verovatno sudskim procesima biti zanimljivo vidjeti kako će vlast u Banja Luci na to reagovati. Uvjeren sam da će na kraju reći, ajde, šta ćemo, prihvaćemo. Zašto... Dakle, valjalo bi da ljudi razlikuju riječi i djela. Kad je riječ o riječima, nema, potpuno ste pravo, gospodin Dodik je jedan tvrdi kritičar Bosne i Hercegovine. Kad je riječ o dijelima, na kraju ipak se bude onako kako međunarodne institucije traže. Zašto je Milorad Dodik... Što ja mislim da je jako loše. I da je protiv digniteta srpskog naroda BiH. Ja bi obrnuto radio, manje riječi, a više dijela. U interesima samo Srba ili svih naroda? Dominantno bih branio interese Srba, ali sigurno sam u to da to ne mora nužno da znači da moram napadati Bošnjake. I ja to nisam radio. Zašto je Milorad Dodik politički ne pobjedio? Ne bih rekao da on ne pobjedio. Evo, ja sam pobjedio. On je bio protiv mene na zadnjim izborima prije 2 godine. Ja sam pobjedio. Imao sam protiv sebe javni servis, imao sam neke privatne medije, printane, koji su svi išli protiv mene. Uprkos svemu sam pobjedio. Dakle, nije on nepobjediv. Sticajem okolnosti nismo išli jedan na drugog, to bi... Ali išli smo, mislim, i mojom kandidate za koga je čvrsto stajao. Dakle, nije u pitanju nepobjedivost. On jeste dobio na zadnjim izborima 11 opština koje je imao Savez za promjene, ali bi ja postio da prije 4 godine Savez za promjene njima uzeo 24 opštine. Dakle, oni su sad vratili polovno onoga što su nekad imali. Sam polovno. To je naravno pretvoreno u neki spektakularni rezultat, spektakularnu pobjedu. Pobjeda jeste, da se razumijemo, ja ne negiram, ali to nije toliko spektakularna promjena koliko se predstavljalo. Ja mislim da je gospodin Dodik nesporno čovjek koji zna koristiti instrumente vlasti, koji zna manipulisati javnošću, kome pomaže ambijent koji se stvori, pa svjesno ili nesvjesno gospodin Izetbegović je dao najmanje 5-6% podrške, neću reći presudio, 5-6% podrške je više dobio Dodik zahvaljujući apelaciji i priču o Ustavnom sudu i stranci su mu dali 1-2-3% sa svojom pričom ne smijete, ne smijete, ne smijete, svakodnevnim saopštenjima, galamom, desio se referendum, pljuc ništa nikom. Zaboravila se ekonomija, zaboravila se život. Kakva ekonomija, koga je to? Propada li RS ekonomski? Republika Srpska ima ogromne ekonomske probleme. Ti problemi se ugledaju činjenici da nema investicija, da ono što je napravljeno, jeste napravljeno nešto u infrastrukturi, je napravljeno kreditima, da je zaduženost enormno povećana, enormno, da je danas broj zaposlenih jedno 40 do 51 manji nego što je bio prije 10 godina, da je broj penzionera sa 172.000 prije 10-12 godina narastao na skoro preko 240.000 ove godine, da su dugovi ogromni, da sve jedno javno preduzeće u gubitku, da je korupcija ogromnih razmjera, da jednostavno nema pomaka. Nema niti jednog vidljivog pomaka.
Tako da ja mislim da je ekonomsko stanje u Republici Srpskoj teško i ako će šta utjecati na to da Dodik izgubi vlast, to sigurno neće biti ove nacionalne teme, jer on tu vješto manipuliše, to će biti problem nedostatka novca, koji on prevazilazi privremeno. Ma ne bi ja rekao čak da je njemu toliko MMF značajan, koliko mogućnost da se dodatno zaduži u bankama. Ima li kraja? Zaduživanje? Jednog dana, da. Ali u ovom nekom kratkom roku on je moguće da napravi isto kao što su napravili premijeri ove Grčke koji su sve one prije koji se zaduživali, onda na kraju se slomilo na onom Papandreou koji je bio najveća žrtva svega. Predsjedništvo je nadležno za vanjsku politiku. Je li se zanadilo slučaj gospođe Ženine Zauko, ambasadorica BiH u Italiji, postaje skoro pa preko noći poslanik Hrvatske. Mene nije, to jeste djeluje malo nelogično, ali meni to nije. Sve po zakonu, što bi neki od čisto imate državljanstvo i Hrvatske, mogla je biti kandidat na izborima, u skladu sa Ustavom jednim i drugim. Istovremeno kao državljan BiH mogla je biti kandidat za ambasadora bila. Desilo se da će ambasador BiH biti poslanik u parlamentu Hrvatske, ali to je Bosna i Hercegovina. Naši se političari lako slože oko MMF-a, možda čak i najbrže, iako smo siromašna država. Zaista, gospodine Ivaniću, da li je istina da je za potrebe predsjedništva BiH kupljen Audi 8, odnosno za vas? Ja sam imao auto koje je prešlo preko 250.000 km. Pravilnik koji nisam ja donosio, nego donesem prije, predviđeno da se u predsjedništvu auto mijenja nakon 150.000 km. Ovo auto isto kao što je auto koje je prošle godine nabavio jedan drugi član predsjedništva, kao što će biti auto koji će iduće godine nabaviti neki drugi član predsjedništva. Izgleda da sam ja najotvoreniji prema medijima, po mene mediji najviše mogu na tu temu pitati. Nisam birao, to je norma koja tamo postoji već godinama, nisam na to utjecao i da, jeste, došao je taj auto. Tu se slažem da zaista ta pravila postoje i prije nego što ste vi postali. Ali evo sad vas pitam zaista kao člana predsjedništva BiH. Može li taj vozni park biti jeftiniji za političara? Ja sam u svom dolasku jedno auto iz voznog parka srpskog člana predsjedništva predao u humanitarne svrhe jednoj siromašnoj opštini i smanjio svoj vozni park i dao neku vrstu doprinosa takvoj vrsti stvari. Drugo, kod mene, osim službenih vozača, niko ne može koristiti to auto, dakle nema nikakve upotrebe auta u privatne svrhe. Treće, jeste, troškovi automobila znaju i mogu biti velike, ali ja mislim da je daleko veći trošak nesposobni političar i nesposobni ministar koji i u jeftinom autu će napraviti puno veće štete državi nego neki drugi koji u nekom drugačijem može dati korist. A takvih imamo mnogo. Ministar. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost Dnevnika TV1.